Lainga ki thausil kharada pendabadagi yum thadokduna khutlai paiduna lalhoribasing wari sanaduna hanagi punsida hanjilaknabagidamak laingakna thongnawna hangduna lairi hingsana waroishin purakpa yaroi sandigi wari sanarasi haina Chief Minister Nongthombam Birena haikre wafam asi ngasi First MR Banquet Hall da pangthokiba homecoming ceremony ki thoramda haikibani ngasi gi homecoming ceremony aduda aina thingkraba tongan ba lalholup mapan gi kedarni fuhumdoina khutlai kaya marumga loinana laingakta changjaki makoi sing adudi KYKL gi tarahumdoi PLA RPF manga KCP N5 manga KCP PWG taramathoi Pripak ama Pripak Pro ani NSCNU ama amasung atopa lalholup amagi kedar mangani Makhoi bu okladuna Chief Minister Nongthombam Birena makhatana hai pendabadagi khutlai paiduna lalhoriba sing ichilinau sing asi matam aduda maigai chumna lamjing biramlabadi Manipur asi santi leiba lamdam ama soidana oiramgani hairaduna yum thadoktuna lalhoriba sing laingak asiga wari sanaduna arei leita tanaduna Pangal kanba leibak ama sembada mateng pangbiyu Mahusagi punsida hanjilakpa pamba lalholup singna CM masada amadi tongan ba police official singda pau phawbiragu haiki Thauramadu laingak asigi Council of Ministers sing civil amadi police ki makok thongba official kyasu saruk yaki state to country da maybe the like the superior division of once again on behalf of the state government of the extraordinary directions given by the Honorable Union Home Minister I'm inviting all of you, please talk it all, homecoming, in the Lapio, I will take it as a Tanaka, Akan the Bharatuna, Akan the Manipur, United Manipur, United Bharat, United India, strong India, same as the big Bambio and Mary. They have to be now, I have to say, please talk to them of the man Sundar, the responsibility, trust buildings, confidence buildings, as a guardian, where to show them. I couldn't more to put that. And I put my own experience visually, any kind of problems, grievances, directly involved, people, easy, from everybody that I remember. I am a company, homecoming in charge of a hydro company. I don't know, question Nayangi, Yaifanaga, Anambaka, Honorable, we have relation schemes. Honorable Union Home Minister, a new proposal in Yabirana, Madu Discrimination, does not go to the programs I love you, or Hamayan, me in the share. Tha asigi kuntarukta pangthokadawriba Republic Day gi thoramda New Delhi da Manipur gi mahut sinduna saruk yarugadawriba Chief Minister's Indigenous Martial Arts Academy Manipur gi cultural troupe amadi thangta gi Manipur contingent sing asi Chief Minister Nongthombam Birena Delhi gi damak lamthakre Oza manga yauna punna miyo yangkai manga na saba team adu Chief Minister na konung mamangda leiba hapta kangjibungdagi lamthaki Lamthaba duga mari lainana Chief Minister Nongthombam Biren hai ipa ipu gi haktaktagi leraklaba thangta haiba masana sida laingak lon laisem lon amadi marebak nungsibagi ithilamasu yauri maramaduna masana sibu yokhatpani ngasidi lamdam asigi mahaisang cham henbada thangta tambiba ngamle chingi district singdasu thangta gi class hapa hore haiki politician amagi mathau asi leibak amabu chawkhatnaba hotnaba aduni Matam mamada lairamba politician singna lamdamasi karamba maikaida purambano haibasi khalubada chamamnaba phawi haiki National Highway Imphal Jiribam lambi gi Khumbong area da NHIDCL na lambi semliba adugi fibam ngasi Works Minister Govindas Konthokjamna PWD gi Chief Engineer yauna chatuna yengsinkhre NHIDCL na suriba thabak adu quality yaudana surambadagi minister na mai hauna saukhre Hausik makhatana thabak suriba sida quality control tawdrabadi maikai asomgi miyamnasu department da amadi minister masada wakat puirau haina works minister Govindas Konthokjamna haikre कब ठीक होगा अभी एक काम रनिंग में है अब नहीं वो बात नहीं है रनिंग से खराब हो गया सुनिए ना जब एरोप्लेन टेक ऑफ करता है उसमें स्टेक हो जाता है उतर में निकल उतरता है
ऊपर से। सर ये इनको पता है सर, इनको जानकारी है, ये कटिंग करके नहीं आप वी विल राइट against you also if you do not take No, sir, I will take action immediately. Already action. If there stress फिर से कराओ, नहीं तो नहीं मानेगा हम खिलाफ दिखेगा हम। I will write a very strong letter to the Minister of Road Transport and Highways. ये ऐसा चलता है नेशनल हाईवे में सर। हाँ नो रेक्टिफाई का बात नहीं है, मैं रेक्टिफाई का बात नहीं कर रहा हूँ। रेक्टिफाई तो हमेशा कर सकता है, ये जगह रेक्टिफाई करेगा, ये जगह रेक्टिफाई करेगा। सुनिए पहले, आप इंजीनियर, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन हमेशा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट देखता रहता हूँ मैं। ये पहली बार मंत्री नहीं बनाया हमको, ये 5वें बार बनाया है। हाँ? इसमें बिटुमेन का क्वांटिटी याई कॉलेज बिष्णुपुर की ओजा ट्रांसफर तौखिबबु यानिंगदबा फोंदोक्तुना कॉलेज अदुगी महैरोइसिंगना इरांग हौरक्तुना ngasi nungthil tidim lambi thinglure mahairoisingi khongjang adu apunba nupi lo Bishnupur nasu saugotpaga loinana makhata nasu khongjang kaya marom changsilagani hairi nungthil pung amarom tabada masing yamlaba mahairoisingna Bishnupur bazar da tholoktuna lambi thingki lambi thingba aduna maram oiraga miyamgi chathok chasinda chauna akaiba pikhi irang adu ki pau tabaga Bishnupur police ki team laktuna irang adu laksinaba honabada police ka mahairoi singa chauna muknakhi tungda pung anirom tabada mahairoi singa adu tankhai ki hairi khongjang adu da saruk yakhibi mahairoi amana haikibada college asigi oza watuna leiringaida geography ki oza ama transfer thaki mamang thagi kunda oza awat patharaknaba order thokibasu laikre adumakbu हौजिक फाउबा ओजा अमता थारकपा लैत्रि हाइरदुना अवाटपा ओजा थारक्त्रबदी हयेंगदगी मतम कक्तना तिदिम लंबी थिंगबा यावना तांग 8दगी हौगदौरिबा एग्जाम सिंगसु थिंगलगनी हाइखी इम्फाल टुडेना थेंगना फंगबा पाउदा ममांग थागी कुंदा ऑर्डर थोख्रबा ngasi फाउबा जॉइन तौरद्रिबा ओजा अदु जॉइन तौरबा मरमना महाइरोइ सिंगी इरांग यानबा पुरखरे हाइरी एजुकेशन मिनिस्टर ना महाइरोइ सिंगी वाताबीबा अमदी कुदक्ता एक्शन लौखटपिरकपा अदुगिदमक्तसु कॉलेज अदुगी महाइरोइ सिंगना एजुकेशन मिनिस्टर बु थागतपा फोंदोखी हाइरी ममंग था कुनिपानदगी मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स दा चथरकलिबा सिंजू फेस्टिवल 2022 की मनुंग चना हयेंग नुंगथिल पुंग मंगादगी मिस सिंजू क्वीन कॉन्टेस्ट पांगथोकपगा लोइनना नाट की ओइबा थौरम कयागा लोइनना फेस्टिवल असे लोशिलगनी हाइना फेस्टिवल कमिटी राकेश नावरेमना फोंगदोखरे वाफम असे ngasi सिंजू सैथा सैरेंग सैदिनबा अमदी कल्चरल इवनिंग की थौरम होंगदोकपगा मरी लेनना हाइखिबनी राकेश मखाताना हाई कुमजा 2013 तगी लेप्तना चथदुना लागलेबा सिंजू फेस्टिवल असिगी मनुंग चन्ना नाट की ओइबा थौरम कया लेप्तना पांगथोक्तुना लागली हंदक के फेस्टिवल असिदसु मणिपुर त्रिपुरा अमदी बांग्लादेश की स्टॉल सिंग यावना पुन्ना स्टॉल 13 रोम हांगदुना इंटरनेशनल की थाकता सिंजबा फेस्टिवल नि असिगुंबा फेस्टिवल असिना मणिपुर की चिंगतम अमदी चोइजाइनख्रबा इरैचा सिंगी मरक्ता अपुनबा अमदी नुंगसिनबगी मरी सागतपदा चाउना मतेंग पांगदुना लागली अखोइगी इपा इपु सिंगना थंबिरमलिबा नाटका सागोनरिबा सिंजु योखटपदा मियाम अमदी लेंगाकनसु सौगटपियु हाइखि सिंजु फेस्टिवल की हंदक की एडिशन असी पांगथोकपदा अचंगबा सेनफम पुनमक पुथोके सिंगबा मफम अमदा पांगथोकसि हाइबा उचियल चावबा मियोय के अमसु सिंजु फेस्टिवल की 6 एडिशन सिगी ममांगबा अखोइदा लाखि तौबतबु अखोइ सिंजु फेस्टिवल कमिटी की पांदम अखोइ पैसा तानबा सेल तानबगी वाखलोन मांगदा थमदे सेल तानबगी वाखलोन मांगदा थमबा तारगदी अखोइना कैदौनुंदा त्रिपुरा की मसी चिन्नाउसिंग कौबा ngamamoy बांग्लादेश के चिन्नाउसिंग कौबा ngamamoy बांग्लादेश की लाइव चिन्नाउसिंग सिगी लाखपगी चटपगी लैबगी एवरीथिंग अखोइ फेस्टिवल कमिटी ने बिया तौजरिबनी थौबाल डिस्ट्रिक्ट की हैरोक पार्ट 2 मोइरांगथेम लेकाइदा लेबा स्पोर्टिंग यूथ क्लब SYC गी मंगारक सुबा मपोक कुमोन थौरम ngasi क्लब असिगी सानबुंगदा पांगथोखरे थौरम अदुदा 10th बटालियन BSF हैरोक की कंपनी कमांडर KS राणा स्पोर्टिंग यूथ क्लब की प्रेसिडेंट M मंगलेम जिंगदोमपोक हाई स्कूल की हेडमास्टर लाइश्रम विनोद कुमार ना अथोइबा मिथुंग सिंह ओइखी मसा महु फबा अमत्ता ओइबा
ꯏꯪꯕ ꯆꯤꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯔꯒ ꯃꯥꯡꯂꯣꯝꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯣꯟꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯈꯟꯒꯠꯂꯕ ꯑꯍꯜ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯤꯡꯗ ꯅꯤꯡꯊꯝ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯡ ꯇꯥ ꯂꯣꯏꯁꯪ ꯁꯅꯥ ꯀꯣꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯥꯡ ꯇꯥ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯊꯥꯡ ꯇꯥꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯤꯠꯀꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩꯁꯤꯡ ꯎꯠꯇꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯈꯤ꯫ ꯇꯨꯡꯗ SYC ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯃꯤꯀꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯨꯅ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯃꯦꯆ ꯑꯃꯁꯨ ꯎꯠꯈꯤ꯫